Asiphinde sikubingelele sikwamukele kwezasekhaya talk kwi-round table la kwezasekhaya network. Igama usithembiso isibongo usibisi kanti sekuyileso sikhathi-ke la sihlangana khona every Friday just to discuss indaba lezi esisuke sithi izona-ke ehambe phambili esontweni. Njengenjwayelo-ke angihambi ngedwa, likhona ithimba likangilokotha engihamba nalo. So asibingelele bantu benkosi. Angibingelele laphana mina kumntwana ekhehla sibiza Ramile laphana ku Fly Radio ngikhona ke ku Fly Zone from 1 to 3. Okay, waviswasakaza umuntu wakhona. Sengimanje. Sidlulele phambili. Igama lami ngora Natifethi Ramosala. Ramosala. Yebo. Okay. Ulumka lo wakasiphamba. Okay Lumka. Guys, isonto lihambe kanjani? Beni right? Yeah, mina ngi-right ngasecaleni lami. Hayi ku right. Khamba kahle konke. Yeah, khamba kahle. Lumka. Yeah, normal nje. Ngeziyana ke imvula sokuba bathinta ekhaya just to check ukuthi abamukile yini. Niyaziwa ngalena. Liphele kambi nje kodwa. Kodwa ke right konke ke. Waseku right manje. Ya ngisho ngoba phela niyaziwa ngalo ukuthi naziwa into ezu2 ukuthi when it comes to elections nivotela inhlangano yenu le. Then kufika imvula sizwa ngani senikhala uhulumeni akasenzeli lutho. So sekwaba yiculo leli. Okay guys, things have been happening ke esontweni, isonto nje beliphethe indaba eziningi. Asiqale ngokuxolisela ke lapha ke uThobile umcoyi asinaye ngathi bese ngambeka ke emkhulekweni ubhekene nezimo nje enzima ugulela umntwana and usesimene singesihle ngempela. So asimbeke emkhulekweni ukuthi ngathi ke umntwana angalulama because uya kwi-surgery on Monday. So sithemba ukuthi konke ke kuzohamba kahle. Siphinde sibeke inceko ayisibeka phi inceko sibeke inceko La ikhona ibeke thini. no inceko nje ayikho nathi today that's all akukho lesibeka khona. Guys, ngaphambi kokuthi singene indabeni ke njengokujwayelekile umbuzo esiqala ngawo yabo kiyazi abantu baphatheka kabuhlungu but ke nakho umbuzo sokuqala ngawo namhlanje engifisa nje ukwazi kunina umbuzo oyi1 but ulidela kweminye imibuzo kafushane nje ngokwakho is it a good thing to lie for a good reason? Yeah, sure. Kanjani chaza? Yabo nje let's say No mhlawumbe before uchaza ngicela ukuqedela. Okay. Before uchaza I know man. Nice scenario la. There is a girl uzalwa ibillionaire. Yeah. Then ibillionaire ayimenzela ulutho indodakazi wayo. Uyahlupheka. Then njalo indodakazi umecela it's either iyathembisa ibillionaire ukuthi hayi khululeka indodakazi ngizokwenzela noma vesithulele. Shangithembisa. Then umntwana wagcina ethola umngani kababa wakhe. Ebani. Naye oyibillionaire wabo sugar daddy wakhe. Then bajola naye then usemenzela yonke into usugar daddy. Umntwana usephatha iPhone 16 usegqoka ama designer Galaxy boy. yonke nje lonto le ngizazi lezo zinto lezo. Yabo. Then uma bembuza umntwana ukuthi hey waqhoka kahle kanjena wasuphatha iPhone 16 nobani kwenzakalani useyasho no ubaba phela ngithi ubaba ibillionaire kusho ukuthi she is lying to save isithunzi sababa wakhe. Qhubeka kuphela lapho umbuzo wami. Kanti ubaba hayi. Yabo kade kusena ubaba. Yabo. So umbuzo wami ukuthi umntwana is lying la to save isithunzi sababa wakhe ngoba baba wakhe yamthanda. Is it a good thing or a bad thing? Hey kulena ngathi nje intembi. Because kumele ekulena nje ngasho ukuthi intembi because kumele abantu bamazi ukuthi ubaba wakhe noma eyimillionaire kanjani but yena akamenzeli lutho. So asikho isidingo ukuthi mhlawumbe amqambela manga ukuthi ubaba kanti ngoba ubaba akazenze lezo zinto. Kumele abantu bamazi ukuthi no lo muntu noma eyibillionaire kanje ingane yakhe iyastruggleisha. Yeah. But kona kuba right mekwenze ngezinto but lena yona no. Akhona manga right. Yeah, nakhona. Okay, Relativate. Mina ngokwami nje hayi cha akukho right. Uthi beqamba manga nje ayavela iqinise egcineni ngaso sonke isikhathi. Nakho khona kohlula nokuqamba mina ngiyahluleka. Ngifike esikhala. Ngize hayi amanga ngegcinena ayavela uthi amanga neqinise into ebonakala ukuthi yabo mase sithatha lo muntu simbeka la siphinde sithatha lo solibona iqiniso ukuthi lona amanga lo akhuluma ubaba wakhe nje ufanele amveze ngoba impela uza awelele kosugar ngenxa kababa wakhe. Okay. Ngibillionaire. Megula la ngithi yobe sekhala uthi wena baba ungazange ungakhe. That's why. Lumka. Yo. Apha lokho mina
actually ndifuna ukuthetha specifically about this girl. Andifuna ukuthetha uba inyani njani amanga njani ne. But ugirl mina ngingatsho ukuthi kungaya ngokuthi ubikile kuqala bakhona abantu abakwazi ukuthetha notata kuba athe umntana ne. So if ever utata akathathanga izinyathelo zokuthi ayenzele indodakazi noba seke thethe nabanye abantu wabonakala kutata ongekhoyo ke naye wayezotshelwa abanye abantu ngengane yakhe. It happens sometimes into uma ubona utata wakho utata kuthiwa banaka ndithi badumile nje kumele baze baxalelwa kumele banake. Ngeke ngizwa ke le konke kanje asifani sabantu yabona mina ngidalwe ngami indlela nje mina ngikwazi ukucela ngikwazi ukuncenga ngizocela kanye ngibona ukuthi hayi ngempela uyenza into ngiyaphuma kwena. Okay mhlambe we losing a point la ingane esikhuluma ngayo I forgot to mention ingane esikhuluma nayo she is only 15 years. Ingane esencane le so ubaba ufanele unakelela umndeni wakhe and okubhlungu ingane iyambona ubaba inakelela ezinye izingane ngaphandle but la endlini akanakekeli. Awucabange nje esikoleni Usho omama bahlukene. Ya omama bahlukene kodwa le uhlala nawo ngaphakathi ekhaya. Awucabange nje esikoleni ziyasho ezinye ngithengele ubaba ungenzele ukuthi ubaba ungenzele lokho wena lutho. And ubaba nawe unazo izingane zakhe ngana ajola nazo izinganyana azenzela eyifunda nalengane le. Cabanga zothi ubaby bungenzele yo hayi ngeke Lo muntu uzenenge. Yabo silento lele ngempela iyona elidela izingane zethu ukuthi ziqomosha ugadeti izingane zethu asiziputhando thina sabazali. Ingane itholakala ukuthi isibandakanya ngokocansi o isidayisa umzimba nge-street wise thungabe wena mzali uyifundisa ingane ukuthi usaphatha igwinya ngabe wena mzali ingane uyayifundisa ukuthi okay naku iyadliwa kuyalala ehotel ingazi ngane ingilala emashidini amhlophe angazi yabo kuzoqhamuka isigebengu sithi ngizilalela zokukhipha siyusha umoya weekend away kanti lento izobe yabo into ejwayele ekhaya yenzekayo ekhaya uzothi ayibonga uzongigodleza mina lento ngiyazi ekhaya sijayele ukuyenza lento ayibo kahle. Okay ngiyanizwa Lumka esontweni noma nithula ubufakazi noma nishumayela senikhuluma iqiniso noma seniqamba amanga. Iqiniso. Okay thank you. Angeke kubuze. No into nesonto phakathi nawe. Yawazi ukuthi uphethe yena. When was the last time you saw him? Lapho kayilapha. Sebenza Mina ngizokhulumela on my behalf because angazi ukuthi omunye umuntu usuke kwenzakalani kuyena. Mina ngizokhuluma iqiniso but umuntu ngeke umazi ukuthi ukhuluma iqiniso noma amanga so ngizokhulumela mina uthi mina ngizokhuluma iqiniso but ukhona umuntu ozosho ukuthi lo bufakazi lobu uyabona ukuthi sikhona isandla semfene ngoba ke kuthiwa ke yena weyimanga uyenza kodwa ke ngikhulumela mina ngokwami ngizokhuluma iqiniso ngeke umazi omunye umuntu. La reason ngibuza lo mbuzo usekutheni I love church, I love God. I go to church uma ngithola isikhathi. No phela ukukholwa has nothing to do with isonto. Khona abantu abakholwayo ngaloko baye enkonzweni njalo but kubalekile ukuthi uhambe uyovuleleka kwesinye isikhathi uhlanganyela. Ngumuntu observayo kakhulu. Okay. Ngihlale nje ngibuke ibehavior yabantu ukuthi ba behave kanjani. Most yabantu engihlala ngibabona emasontweni they are living a lie. Yeah, and they are doing PR, a very wrong PR for uNkulunkulu. Yeah. Umuntu azaclaim ukuthi uNkulunkulu umenzela uA no B no C kanti ebusuku umuntu lala ekhala. You know, and bese bezolifakazisa ngaleli verse leli lokuthi akunamavesi awu2 abathandayo. Hayi khona nelokunikela. No alingeni into esikhuluma ngayo. Yeah, kodwa lento iyayizwa. Uthola kube nevesi umuntu asethi kulona vela sisaphile emhlabeni sesiphile ezulwini. Namanga. Nini? Namanga siphila nawe la. Kulungile ngokomoya vele imentality sesiyilapha nje sesiphile la izulu. But njengamanje ulambela. You know, you are hungry la. Uthola abanye abasafuna ukusebenza. Balindele ukuthi kunemali ezokwehla uNkulunkulu uzosibhekelela uNkulunkulu uzosisiza. Yeah. Kanti into kanjalo usiza abayisiza yena. Usekusizile ukunika ingqondo ukunika izandla. Hayibo yazangikhombeza khona ivideo etrend la beshisa ilokhonzana ama diploma boy itifiketi ka matric ithiwa. Ongayibona lezo idom lezo. uNkulunkulu sesinakho konke hayibo. Ukuthi mhlawumbe mina ndiyacingela ukuthi makuthiwa abantu bambabhubha ngenxa yokuswela ulwazi abantu basebenza ama-emotions rather than in knowledge and understanding of things. So kuyize
ukukholwa without knowledge and understanding, I think. Because even i-proverbs ziyayibeka nje into ukuthi nje indaba okuba lazy nje Yeah. ayifuneka otherwise uyolamba ufe indlala. kanti khona abayinkonzweni befuna ukuyobukwa nje yabo afike sikhalile emekhala insimbi sikhalile insimbi esezoqhwashaze enyanyula bahala nyiphe ayike lapho umfundisi bekashumayela athi umzwile umzwile yini ngoba sixabane nomkakhe phela bephizi ngami yabo batshelene yes akusakona ukhola lokho angithi useneqembu lakhe noma kuthiwa uNkulu umfundisi abukhipha ukuphila ngeke bakubuza ukuphila ke manje la ngoba usebapende bonke ngale inkulumo yakhe yayizwa lonto indlela ekukholweni mhlambe Lumka angibuze kwena lo mbuzo ngoba wena onobuzalwane la kahle kahle kodwa yamuzwa kodwa ke nawe Lumka usiyeqala ke manje wehle moyeni lenkulumo isichemile ngokuzalwa ube umuntu nje right ungayithathi ngomoya. Okay. Then the question is, how do you feel as umzalwane uma ubona abantu abangakholwa futhi abangafihli ukuthi abakholwa beba successful bedlula wena uthola ukuthi the things you pray for awuzithola ubanike futhi manje lo wefone sikhulumile le ndaba yephone guys ile sasifana yes kahle staff okay how do you feel lezi zinto oyikhulekelayo ungazitholi then ubone isidakwa nje sazwayo so iba sasendaweni yes uthola sithola exactly into oyifunayo and more. Yeah. Now what I can say is that I keep on be pushing. honest Ngi-honest manje. No asikabuze ukuthi wenzani Ngiyenzani? how do you feel yeah yes Elokuqala umuntu mayenzelwa into enhle mina I feel happy because ngiba nento ethi kusasa kuzokwenzeka nakumi. Yes. Ngiyabona into engikhuluma ngayo I do that. ye-PR ukuthi we end up doing i-PR for God. Ngiba happy. I wanna do an example now. There's this guy ne kwenzakala into enhle kena ne like mina I don't know umuntu menzalwa into enhle ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyazenza izinto ezinhle akasho ngoba uNkulunkulu ukuthi abantu abangakholwa akabenzele okuhle akhanga inimeleyo so ngiba happy so nami ngiyathatha ukuthi one day I will testify mina indlela engiphila ngayo I'm being honest now imake nomka akubu usubuyela umhalalisela uqede ubuye ntambama kodwa uNkulunkulu kanti esami isikhathi siza nini akaze kufike kwena two question God kodwa Nkosi usayizwa nje yami imthandazo noma isigcina la kuSelingport akaze kufike lapho kwena ukuthi ibe ngizothini kuyafika vele ngibuze ukuthi uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ovayo ne uNkulunkulu obonayo so how come if I can pray bese awuphenduli is it my faith iyona into engiyibuze mina kumina ukuthi ulona ukholo lwami yini olwenza ukuthi kungenzeka you see and most of the time mase ngihlala uNkulunkulu closer I don't know la anganginika lento engiyifunayo but into ezongidlulisa kulento engikuyona uzoyenza so ilokho engikubone kakhulu kimi okay angakuniki lento bengiyifuna phese but uzokunika into ezongisiza ukudlula kulento engikuyona so ngigcina sengithi uNkulunkulu ngiyabonga. You see, because I needed this kind of a thing. So have you noticed ukuthi emasontweni noma abazalwane ibona abakhuluma kakhulu ngoSathane than abantu abangakholwa and I think futhi bamnikeza amandla kakhulu uthola ukuthi everything yenzakalela umuntu abazosho ukuthi uNkulunkulu wambusisa kuthi awusethathe lento usethwele yabo khona sekwenzile why ingake kushiwo nje ubona umuntu ehamba nge-G class la then kusuthi kena cha uNkulunkulu umbusisile lo muntu why kuzohlala ku-associate noSathane uSathane unamandla ukudlula uNkulunkulu yini cha pho sebenza yazi musa ngase uyabheka nje iningi labantu abakholwayo baya nje lapha ukuthi babonakala ukuthi bayakholwa but deep down usubheka nje inhliziyo zabo abantu abakholwayo nje izinto abazenzayo yabo nje abantu abakholwa abakholwayo noma abathi bayakholwa asilungisa sithi abathi bayakholwa mina ngikuthanda ukuthi ngilandele into abasho bethi siyakholwa ngithi hayi ngiyakholwa ngifuna ukuthi ngabaphikile but most abantu laba nje abaqokiswe amasonto nabanye abanayo i-uniform kanje imbatho zabo umigqoka musu ufike kule sinye stage most yabo laba bantu nje musu ngathi uyabheka inhliziyo zabo azasho umunye umuntu athi
asho ngengane yomunye umuntu athi ngifisa ukuthi kungaba kanje lapho lo muntu uyakholwa so ngeke ngiyibuza ukuthi yabo labantu nje into abayikhulumayo ngicabanga ukuthi ivedani yenzeke ngoba kuthiwa bayakholwa ke mhlawumbe banamandla thizeni ke kodwa nje hey izinto abazenzayo Sebetsa no Renati Fethu. Yeah. Awuboni mhlawumbe ukuthi most yabantu abakholwayo abathi bayakholwa ibona abaxosha abantu einkonzweni Lumka. Hawubuze mina. Yeah, noLumka ngifuna uphendule. Hayi impela babaxoxa ngoba ngesinye isikhathi nje umfundisi akasho ukuthi angibafundi mina labantu abanjela esontweni. Esontweni lami ngithi abantu abawukuthi nokuthi angibafuni kwelami ibala zihamba ingane zabantu kanti sizele lani bese uphinde sixoxe umfundisi athi angifuni abantu abanjani abaphuza utshwala angifuni abantu ababhema hayi ukuthi uzothandazela labantu abaphuzayo utshwala naba ukuthi bakuyeke balalele yena usefunda kanti na kuzoluzele ngubuzela ukuzolungisa akisizwa ngithi Kusho ukuthi esibhedlela sakho ufuna abantu vela abaphila. asabe ready nje vele yena yebo baphume bahamba kanti ngesandavula amasonto Lumka uthini? Mina ndiloko nizile kulento knowledge understanding ngiloko ngihleli kwelizwe lithi abantu bami bayabhubha enxa kusolulwazi uyabo cause angeke sikubalekele ekutheni kukhona umuntu athi usindisiwe ephambi kwebadla but ebusuku yezinyangeni kubo opposite ukuthi uNkulunkulu uthi yini wrong ngenyangeni ngobuzele lo mbuzo sikhulumile bayofuna ipower 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 most of the time abanye when it come to healing and all those imilingo but they use ipower beyithathe entweni zokugcaba bazoze bayithathe into zokugcaba ayikho nila ngaphakathi esontweni ilento ngisho akalo ukuthi uNkulunkulu abantu anganoba simthatha ukuthi uNkulunkulu ubani ezingqondweni zethu but into enibona simenza mncinci ngayo ngathi akazi kwenza lutho yabo into enjalo ngayitsho. Okay, adluleke kule. Sizoqhuba ngesinye isikhathi. But ngiyafisa into enjengalezi siyikhulekela. Into enjengalezi asiyikhuluma emasontweni, asiyikhulumi kuma platforms ufuze ngabe sikhuluma ngazo. So this is the only platform engibona available for us ukuthi sikhulume kuyona because we end up doing izinto sijele senza into ewrong kanti silimaza abanye abantu. Kanti sixosha abanye abantu kanti sixosha even uNkulunkulu kuphela yabo uze watsho omunye beyijokhela nje nkosami on Facebook I spend time on Facebook uthi yekani lokunishutha endaweni eright musa njalo ukuthi wena umushutha ubonakala ushutha komhlanga ko Pearls wena ushutha phambi kwe G class ushutha phambi kwe Porsche ibusizo zakho zoze ikafikwa bazothi usubuphumelele vele usubuse swadlalela la uyakho so phila fake it till you make it yachazela nje la monga kashadi gqoka iring wenza njalo gqoka iring kulokumeka sikhulunkulu nakho phela bakuthatha lento ngenelela Okay ngiyabonga guys sizoqedela ngesikhathi esilandelayo ngiyafisa ukuthi incengo ngakho bekhona bekuzophela i-hour phela abantu bazobabe late umuntu ehlalela i-makeup azafika late esontweni. Okay guys izinto zenzekile kuleli sonto and enkulu esoqala ngayo ile kuyokudlula emhlabeni ka former Minister of Arts and Culture, former Minister of Police South Africa bese ambassador ye South Africa France umkhaya umakhelwane wala nje ngaphesheya Clarota uhlonishwa lapha ke uNathi Mthetho. So kuningi kwasekukhulunyiwe ngokudlula kwakhe emhlabeni kuningi okukhulunywayo kuningi esicabangayo. How do you feel Sebetsa as a young person futhi oka arts kudlula your former minister? Kona kokuhlungu yazi kodwa ke ukudlula kwakhe emhlabeni kuze nezinto eziningi kunezinto eziningi eseyivelele ikhulu ngabantu ezingididayo nami ngididekile kwimanje but ke ibhlungu inhliziyo ukuthi sengaze ashiye kanje ngoba phela ngelinye ilanga bengifisa ukuthi ke ngeke ngiqhawule ngitholeke imizi awunahleka pho indaba No cooking ayisengiyabona ke izitha zami ke hayi ngiyabona ukuthi ngikhathalela yabona bakuthakathayo ngiyabona apha ngelinye ilanga nami ngangifisa nje ukuthi ngiyothatha ezami uzene nje yabona relative yebo kuthini okwakho kuphawula ngokudlula kwa minister ka former minister kungiphathe kabi impela ngakuthiwa akagula ngempela uvele nje
wawe-building elikhulu. But do you believe lama stories akhulunywa ngawo? Cha ngiyibhiliveli nje There is so kuwona. much confusion kulama stories nje, so i-confusion iningi kakhulu. Izinto eziningi ezididayo kulama stories njengoba ngishilo, ngoba abanye bayabuza imibuzo ukuthi does that floor asuke kuyona iyakwazi ukuthi iwindi lakhona livuleke kanjani, yabona nje izinto eziningi. Abanye bathi la endlini, so yabona indatheli mayikhipha indaba ezihlukahlukene ugcina usuyibuza ukuthi yipi ke manje ekuyiyona. Ugcina usudidekile ngoba kuthiwa ikhona la kuthiwa impahla zakhe zaseziyabo zikhishiwe ngendlela engathi nje kungena igebengu into kanjalo. Abanye bathi hayi ngeke akashonanga. Nigeria Mhlawumbe useNigeria awusazi kuningi kuthiwa nje angaphuma kanjani ewindini emawindini engakwazi ukuphuma khona lapha ebuilding. Manje usuyayibuza ukuthi hayibo kanti kwenzeke kanjani. Ziningi ke ngapha nendatheli nazo mezithi zindathela sefuna istory sakhe umuntu esambe phambili sheshe sizwakala yabo. Manje lokhu kuyasiconfuse ukuthi kahle kanti ngempela kwenzakaleni. Kodwa ngasikhona isandla sesithathu mesuyibheka nje hleli phansi nje nawuvula wakho umqondo. Isandla sinoboya. yeah, because most yasho ukuthi mhlambe akashonanga, mhlambe ushonile ngoba abanye bathi mhlambe ubaleka ke. Mhlambe Lezi ubulewe. gigaba lezi ebeseyiphuma ke. Sikamkhwanazi. Madla commission asikhiphe umkhwanazi madla nje commission ngoba kasho kuthiwa mhlambe khona la abeke khona omunye uzobalinganisa ngendaba ya Thabo Bester. Yes, kwaba nento kanjalo ke kuthi ushonile kanti lo Lumka uthini? Hayi mina bistory asikakahlangane usizi lizawuvuka makuthiwa ubulewe. Make ishonele nje Nkosi yami umuntu mayishonile uyena right kungamele simkhalele. Sithe kumele sizikhalele saphila kulomhlaba Nkosi yami. Yonkosi. Mina umuntu mayahamba manje uyahamba. amen. Ngiyakuchazela. Lo sengijabula umndeni wakhe. Because umndeni wakhe manje Babekubhale nenothi encane. I-clarity cha mina engingasho ukuthi kumele ukuthi itholakale emndenini ukuze babe right. Guys, are we hypocrites as abantu? Yeah, abantu, Hey abantu. especially labo hamba nabo. Hey. The reason ngibuza few years ago, if not mistaken kwaku 2022. Minister unathi Mthethwa igama lakhe belingelihle nje, especially kuthina sikule industry ka arts. Kade ngifunda ama tweets kabona ngimatheba because ubona nguyena wayengafihlike nje. Wayibhala nje ku Twitter emtshela nje ukuthi cha useless minister abanye bemtshela bethi minister of imngcwabo futhi nakuyona ngoba phela ile besimbona khona ngifuna uqamba manje mina uma ngimkhumbula kahle nje unathi Mthethwa as uminister esaka arts angazi emaphoyiseni esaka arts ngangimbona nje uma kune artist stationile ngiyazi uzovumbuka ke unathi Mthethwa akhuluma about lelo artist wazovela nendaba yeflag lazoba 22 million la kwakhuzwa khona ibhadi ukuthi ufuna kwakhiwa iflag kwenziwe iflag lo 22 million kwazoba negigaba zokudleka kwemali yama artist ngesikhathi seCovid, you know. So that the reason ngibuza ukuthi sama hypocrites yini why sesikhala kangaka why makushawa iphara kade ningalali umphakathi uphumula ushawa libulali ukhalelani Samba neweda. Enye iweather nje Chaza sisikam njengeweda. Ngasho ukuphinde le. Ngiyacabanga ukuthi yabo lento yokuthi umuntu mesedlulile abantu abandise ukuthi basho izinto bezenza ezimbi kuvanga ukuthiwa nje ikhuluma izinto ezinhle kuphela. yakuthiwa Angazi ngifike emngcwabeni, angazi nje ngizwe emngcwabeni la kuthiwa khona hey lona bekanje hlezi khona izinto noma simazi ukuthi benesandla lo muntu yena nje ubethatha lengabekini kuyosho ukuthi hayi umuntu elunge kabi lapho besikhala thina ingubo zethu zihamba. okuthiwa wathi unyugogo kumnumngcwabo Nkosi yami at last Hayi ndimi logogo nje ngeke at last indodakazi wazothola ukulala yedwa nemlenze ivalekile kwakusho ugogo Yebo. Ngiyachazela ukuthi abangalo gogo abalale passage. Usuke sekhathela umuntu omdala mesesho njalo. Bese ekhathela impela. Yabo mesekhuza nje kungakhuzeki nje. Sevela athi nje hayi okwakho Wenzeka hlo ngithatha ngoba wangomama. abanye impela bebezawukhala bekhalela lo muntu ukhale hayi mina noba ngingathiwa ubani uma ngabanje bengadlali into ethenje close uma bengathini ezikhohlakalele Nkosi yami bazoba buhlungu bodwa bakhale bodwa angifuni ukulo ngizenzisa Kodwa ngempela yazi lento ingena la ukuthi ingane yakho uma ungayikhuzi noma iqhamuka nento
iqhamuke no plastic umukele kwasana lokudla udla so khona inye intombazane yathi sishona ithengelwe umuzi uma akayibuza usebenzaphi so ayabuya yathi kuthiwa ngishaye awungishayanga awungikhuzanga awucabangeke yamkhombisa le mali lezinto eduzidla into eziboli naki bengithola kanje idayisa ngomzimba suka lapha yebo yeah lo asithembe ke Nkosi yami ukuthi lizovela iqiniso ezisisho aphumule ngokuthula ke unathi umthetho mina ke ngeke ngithi esimene esinjengalesi anginendaba nomuntu ofile angikhaleli yena cha phela ngithathe sikutsheliwe kunomunye umuntu osenje imele isidumbu sakhe sithi ukuhlola nje ama DNA no aphumule ngokuthula uma kuthi ushonile aphumule ngokuthula even noma engashonile ke ukuhlala kwabafela ngithumhlo kushonile ngingakuzwa umusho njalo yeah but ke mina ke ngikhalele kakhulu guys umphefumulo yeah nakho nje ukuthi umuntu mefe wafela emanyaleni especially ngagulanga yabo so ukukhalela umphefumulo ukuthi lo mphefumulo Nkosi yami ke usuye kulahlwe nokungaphakathi but ke nakhona kusokucabangela because awuyazi imfihlo yokufa between uNkulunkulu nomuntu wakhe kambe usazontanda ha kanhlambe uyabona le phosa kanhlambe usuke sesezulwini ngoba phela ngithi ini lo wesithathu lapha esiphambanweni Ntono esithathu ndodana phumla kuyinkosi uJesu kuyizona ezimbili ngiyayikhumbula nasi lesesinye kwathiwa namhlanje na kanjani ngizoba nawe eparadise yabo esehluphile emhlabeni kodwa uzothola umusa ekugcineni so indaba yokufa it's something esingeke sikwazi ukukhuluma umuntu ushona nje seke serepentile yini but lento engisho nje yokuthi ngeke sikwazi ukungena phakathi kwaNkulunkulu nomuntu wakhe ngoba sazi ukuthi amazwi akho ogcina athi babanye nyani bayamhlobo bayazizwa abanye mabezoshona abanye bese bede besezolunga egcine umuntu mesezohamba emhlabeni wavelunga suvela bemuhle anikhohlise ingakho ngathi nje ngiyasonta manje ayi sengikiyeke konke kanti uyahamba kusasa ingakho nje omnye umngane wabathi ukulunga into yokugcina azokayenza uthi uzoqhubeka ihluphele nje ngoba walunga kusho sekuyaphetha okay ke nantu udaba lesibili la before ngizwe nini ukuthi niphetheni udaba olithinta ungizwe icings umacingwane umacingwane uphumela obala nje impela bodla umlilo ke this week esho umacingwane ukuthi cha indaba yalabantu abathandana nobulilo obufana nobabo abathatha imithwalo yabo bahambe South Africa bahambe kulelizwe bayasithunaza indaba ke isuswe yini indaba isuswe imvunulo kutheni khona kade beshada eGolden bashada ngemvunulo yamaZulu and imvunulo into ehlonishwayo ke kaZulu imvunulo ayigqokwa nje noma ubani nendlela yokugqoka yeah ovese nje usukela ibhayi not ibhayi manini ibheshu nakhona liyabheka ngokho umuntu onjani ngayiphi indlela ibheshe enjani lembali enjani ubude balo bukanjani zonke lezi zinto ziyahluka khona lezinsizwa khona lamabhoxongwana abafana khona labanumzana so ungizweke lapha kuphumela obala nje washo ukuthi cha bandla yazi mina ngithi abathuthi kuya ngokuthi unayo ethengayo kanti kuyakhetha hayi sebenza abayethengayo so kuthini uPaula kwakho lumka ngale ndaba le ngifuna ukuqala ngawe ngale ndaba yama homosexuals ekutheni nje wakuthiwa acha mina ngilalela istory ungizwa khomba indlela ngilalela istory mina ukuthi when it come to a culture of ukuthi abantu bagqoke okanye banxibe something kungona ebathashed abantu abathacheki mabebona umthetho ukuthi bakhululwe ubekwa onuyisho uNkulunkulu wadala umuntu wesifazana wadala umuntu wesilisa kangasho ukuthi ukhona phakathi naphakathi so ibonakala ukuthi umthetho wasemhlabeni uyamkelwa ngoba sibone ngathi kuzuzeka kuthi makhona umthetho ekuthiwa uNkulunkulu uthi nanku uyenziwa wonke umuntu ubethindile but ke phumula kuleso simo mhlawumbe into engadinga siqale siyilungise ile yokuthi asikho kwi Christian country eSouth Africa sikwi secular country la ekuthiwa khona zonke izinkolo zibhekelelwe abantu banamalungelo so I think mhlambe abantu bebengakhuluma kakhulu
ngaloyo mthetho ukuba bekuyizwe bless you ukuba bekuyilize eliphilwa noma elibuswa ngenkolo yobuKristu but njengoba kuyisecular country kwasho umthetho ukuthi zonke inkolo ziyalingana yabo so as zonke inkolo zilingana wonke umuntu une right yokwenza into afuna ukuyenza as long as ingamphazamisi omunye umuntu nokumnandi ke nongizwe ke ucomplainela into engekho ke ngoba culture we custodian culture we are custodians of our culture as abantu as now as a Christian we custodian of inkolo yakho so siyahluka njengamanje siyasuka from law to tradition and culture. Kodwa lake lasho ikhehla lathi South Africa is a free country. Ndayisholo nje kamnandi. But ukuba free la ngasho ukuthi uqala phi kuphela. Ibona ke lapho nje. Hayi ayikho into ebange ngoba kushiwa ukuthi iqala phi igcina phi so ngiyacabanga ukuthi laba abantu nje bayahlukumezeka nabo. Mina ngizwile indaba kaNgizwe yena kayibekanga kahle. Yena ubube ngesoka wacacisa ukuthi labo belwa ngoba ungizwe hayi belwa bo elwa awuba ulwile bo ngalwa vele ifana nayo ulwile ngcothi beyikhuluma kahle khona bezo understand abantu ngoba abanye abantu kade ngifunda nama comment abanye banengqondo angazi bayibuka ngenye indlela lento yabo bathi abanye ababoshwe ababulawe ingane zabantu lezi there was a time labamukela la bangisola iflag ingane zabantu lezi la kwande kakhulu ukuthi abantu abama-less ayabulawa vela bafunwa mase kukhuluma umuntu njengongizwe manje masuteketisa abama-less lesbian ukuthi ke vela bafuna abantu abaningi ababafuni abayiphelela impilo yabo banezimali zabo mase qhamuka umuntu onjengongizwe othe khuluma ashesha zwakala fanele ngabeni ukhuluma into enokuphila phakathi kwehle izinga labo ukuthi bayabulawa yaba manje uvele nje hayi kwavela impela kwavela homophobic ngendlela eyisimanga kwavela abantu kwabheduka nabo nababeyilwela ngapha wangaze ngathi hayibo kanti okuthoba ngempela uyinyanga yami kanti okuthobuza nani bas indaba yangizwe mase ngiyibheka angithi labantu bake baphakamisela iflag yabo yaba la batshengisa ukuthi nabo bayathanda so mesenza kanje bayadideka nabo abantu bayadideka enqondweni ukuthi kwenzakalani kanti next minute siyamukela ukuthi sikanje the next minute kumele sihambe siyapi okay Lumka, how do you feel about homosexuals? Khuleka ke kokubonayo. Akhona bakuzola kodwa ebengizothini anginayo into engathi ngingayizonda ngayo umuntu ne because umuntu okaThixo angikwazi ba ndingahlwaya ndize ndithi yo ndiyabazonda you see into mina ngingasike ndiyenze if ever ndiyafeel ukuthi anithandi okanye umuntu close kunami ukuthandazisa nje because mina ngokwami ngikholela uba umoya nje different umuntu avela ajike seyinto esifana like mina khona nabantwana ndiyajika sendi uyayibona ukuthi I make sense but yakholela kuyo does it make sense uma ukuthi umuntu ozalwe njalo asimiyeke ujike semdala na ukhona ifamily nje I make sense u different unomzimba yabo u different nje kokho sakhula nje naye nje nalo uhlukile akalayishi nje ngathi uqinile yabo so I guess khuluma kwabane experience Aruna Tifet how do you feel about lempilo yini PhD wangifaka manje wangifaka sone PhD bengazi ukuthi imfihlo wangifaka manje wangifaka endabeni engasazi danke ngifaka okay ke sikhulume lento ibhlungu ngempela eyenzakalayo ukuthi babakhiphe ngaphandle entweni kana baphila la emhlabeni futhi banamalungelo abo manje bese kuthiwa abazakhele yabimvunulo abahambi bahambe bayephi ngoba phela balabazalelwe la manje sethi thina amazulu ngasibona bawona amazulu yabo ngoba khona la kethiwe ke umuntu okhuluma kakhulu osuke ebanyanya usuke ekhokhobe ebusuku yakubona umuntu oyi straight kahle kahle kanandaba ukuthi umunye wenzani benzani uzahleka ahlale nabaxoxa nabadle nabo ngoba kanandaba baphila impilo yabo lo vela naki indaba zabo njalo ngoba kuyavela lapha nangu uDominic sondenza ngisole nami uthe Dominic ngangihleli kwenye event ngile ngila ngiyibusiness into zami eloke ngithi kancane lapha ebone ebuka ithanga lami elibukisisa ithanga lentokazi wazifuna ngimnake wathi mephika ngizomkhuluma yazi I thank God ukuthi angiphuzi tshwala
Wephela lapha kwaDominic ukacisha udideke. Ungaphaphoza udidelile lapha umbona ukuthi uDominic hey. Yeah. Sebenza. Lezi zinto zande kakhulu la kunina ama-2000. Yeah ne. Yazi nje umhlaba njengoba sisila yabo izinto eningi ziyashintsha baningi abantu othola ukuthi umuntu osothola umuntu osifazana uzala ane testosterone eningi kakhulu of which lento siyijwayele kubantu besilisa ila sibona khona ke siqala lezi zinto umzali seyaqala kuyeshaya ingane afuni nje ukuthi amukele ukuthi okay kukanje izinto ezenzakalayo yabo lento le mema ngaqala nje bamukela bese abancane ufundisa ingane yakho ekhaya sancane ukuthi okay kunabantu abanje ingathi sukulile manje uqala kulisana nabantu ngendlela abangayiyo yabo nje yeah thina sesijwayele sesiyamukele as long as nje bangazi mina ku right leswaza lo say anginankinga nabo as long as bengeze abadlalele lapha kuphela abasinelele kude but iningi labo liyahlonipha nkosi yami so nabanankinga nabantu yeah ukuthi nje abantu ibona abanenkinga nabo and ngiyani bayahlonipha nomoya Ave wabo beno nje thanda I shame. also have a friend nje girl but to date ama girls uyahlonipha unomoya phansi and knows God talk about God yabo mhlambe ke ngesikhathi esilandelayo soke sibheke ngokwezwe ukuthi uNkulunkulu uthini because ezinye izinto singazivuma thina banayo ethengayo bayithatha avela mhlawumbe asazi basebenza ngeke ngawubuza lo mbuzo komunye engimaziyo ukuthi imali niyithathaphi kodwa iningi musungathi uyabheka ikhona ethengayo and iqiniso angitshela lona la thanda ukuhlaba because wathi no imali kufanele ibe khona kuthina because kunaba nomzana abanemizi abashadile abanezingane bathi abaphila lempilo bafihlile so uyasuka nje ubaba uGumede nowasithi ubaba uNgcobo uyasuka nje ubaba ubani ethenjiwe nomuzi wakhe but ebusuku uyahamba ayekubona then ukuze indaba bayigcibe bayifike akhipha imali bayithola kanjalo suke seyalileke ingane ke lo so leyo nto leyo engise kutheni angeke sathemba umuntu kulomhlaba umuntu uzithemba yena ozazi ukuthi uma sekuvala umnyango ekamereni kuyivakalana ngoba washo umunye athi umunye hey ungabona abantu etavern ubone emini into ezenzeke ematoilet ebusuku ngapha uma ngabaleka kodwa ayifuna ngithi nami ngizochama kanti awekho namakhamera wathi abantu bathembe ebusuku bathembe mina hayi bebusuku but ke guys kona konke the bottom line ukuthi we need to tolerate each other as abantu akusho ukuthi asithandane akusho asiba bangani but umhlaba kaNkulunkulu umkhulu so asikwazi ukuphilisana ngapha koko kumele abantu bayeke lanto ukuthi babe personal kuyo yonke into xa ukhola ukholelwa wena if ever uyabona ubani kanje mthandaziseke mthandazeze umbonise yes akumelanga bepersonal noba ngathiwa ngathetha into negative ngenkolo suba personal abantu nje mabengake lento kuba personal mina ile into endiyenzayo towards inkolo yami ungamcwasi ngoba abantu bazibacwasa even nasemsebenzini kuthiwa angabize emithingini hayibolona ngithola nabanye hayi kukhulunywa groupini la igroupini ayibona sifunani isitabango mevele kuthiwa chomi uyayizwa lonto leyo futhi ugcina umuntu bamzonda ongazi bamzondelana bahlangana okumsebenzi kufunani ke iprivate life yakhe la emsebenzini kodwa nayo iruji seyijahana nentshebe okay asihluleke sebenza neruthi jahana nentshebe sogcina ngawe because uya ku sports akunodaba engilithandile lapha ku sport basofika kulona relatives usiphathele namhlanje engikuphethe nje kakhulu la impela ibhexene lapha naku kuvela udaba lika Sifiso Ndlovu ingoma lena yashisa ikhotha yahamba Juba bawuchutha phambili esaziyazi sonke ukuthi hayi yayishisa ikhotha nebeat akhona ihlangene yonke into ihlangene nomculo akhona ihlangene sekuyavela ke manje kuvela amahlazi ukuthi ke owayengamele uSifiso Ndlovu manje uveza ukuthi uye konke liyangoma ihlangene uthi abhalo yena ibeat uyena mase kuvela ke lapha na ke uJL uthi uJLSA ibeat yakhe ihlanganiso yena azange athole ngisho isent base kwakhona lapha ke usisi la kuthiwa akathola ngamali kodwa wayeyikhokhela upetrol alandwe
efaka i-full tank alandwe ilaphana ke uSifiso Ndlovu. uSifiso Ndlovu uthi yonke into eyenziwe yena. Mase kuba lapha no lady naye kuphela uphumelo obala ukuthi ke azange athole ngisho isenti sekuphele 2 years. Shuthi lo muntu la azange akhokhele umuntu. So uthenga umusi, wathenga imoto, yena abantu wabashiya kanjalo ababemlekelela ukuthi leya ngoma izibe yihit ngamandla abo. Uthi uyena yedwa bagane ubovu yabo nje ulokho njani ubhuti kaSisi uyaveza ukuthi lo muntu weyohobe engenamali engenalutho wasizwa ithina sasikhokhela zonke izinto ngaphela umculo uzuphume khona la kufanele izinto efanele niyikhokhela ukuze uphumelele. Uthi akasuyabala yini lokho ukuthi uSisi uza abe la ekhona uSisi unkosikazi wakhe ekhulelwe engenayo ingubo zokuphuma nengane esibhedlela wathengela uSisi wamnika ngisho imali ukuthi ayobheka unkosikazi wakhe ngoba esehambela phezulu nje njengamanje. Yazi relatives Yebo. Niyathanda ukungi-expose ukuthi sengimdala futhi ngaba ngisayenzi yonke lento engiyenzayo. Man. Yazi ngisilalela isitori sakho. Yeah. Akukho nokukodwa engikwaziyo angazi Sifiso Ndlovu angazi even neculo. Uhamba nje ukuchitha phambili la duma kabi lo culo la ishisa Ngamuva unyaka ngo-2023 belidume nje kabishisa ikhotha. Kusazoye ngilibheke la khona uSisi Yebo. hawu marumba Ngiyakuchazela nje. hawu mhlambe akusibeke kanje ubaneni uSisi uSisi nje. ofeaturishe unaleli kule ngoma le ethi amen. uSisi kaArthur Ngeke masuyibeka Vezani kanjani isithombe. uveza manje abantu abadala. no phela kithi she was dating uArthur ngalesi sikhathi. Usugijimele Skip inkulu ama-file manje. In fact wavunjululo uArthur kwi-999 then kwase kuba nescandal la uArthur amshaya khona umdonsana ngemoto then kwase bahlukana lapho. Saphila nalo Ada ngifaka ingqondo. Don't umuntu esifazane. Okay, yeah, but lento okhuluma ngayo into eyenzakala emculweni Nkosi yami and angazi ukuthi iyophela kanjani because ama-artist amaningi okuyiwona asebenzayo awaphumeleli. Kade ngibuka enye i-podcast ngibuka iclip yayo. Ngisafuna ukuyibuka yonke. Manje angitholi ukuthi ibizwa ngani leya podcast le. Ngibone nje iclip beyifake ku Facebook. Yeah. Live umunye veza khona indaba yokuthi eThekwini kuno DJ odla amandla abantu onomoya wokuthatha amandla abantu uma uke wathwistana naye hayi impela into zakho zishona phansi Moya saku. so uma kuukuthi usakuthandile uyabonakala uchuma yaphezulu kodwa wathwistana naye so kuthiwa ngekuphumelele KZN ngaphandle kwakhe bayasho impela bathi uma khoya kulento nakho ke sengicacela no ngisho kulento ayenza Kanjalo ukuthi ngiyacacela phela lapho abantu umntana ekhehle Khuluma phela. Khuluma kaNkulunkulu. angazi ke uqiniso bayo into njengaleyo angifisi mina ukuthi isisheshe siyikhole because abantu banayo indaba ukuthi bamkhulume kabi umuntu uma bengasezakalanga bona. Kodwa kwazi. Kodwa Kodwa phela bakhuluma into eyodwa nayo sifisa kodwa bebaningi. kuthiwa abaningi vele abantu abangakakhokheli kuthiwa nje akakhokheli umuntu bavelile nabanye abantu bayagodla amagama uthi vele into yakhe lokuthi uyidlela yedwa Lapho uthola ukuthi mhlawumbe naye uthi uyayikhava lapho nange vele ekhava hayi ngeke kuyabonakala ukuthi amanga kutshengisa amanga neqiniso Kuhlangana. isandla semfene. Ya into edinga ukubhekwa lezi nabantu ke before benza ama agreement fanele bafunde la ama fine prints bazi ukuthi isivumelwano sithini because iyanda indaba ukuthi ama artists okuyona sebenzile agcine engathola ngalutho kudla abanye but Sini unembeza. khona kunye kuphetha hayi cha ngithe angizi isikhathi nje Nkosi uthini unembeza suse rich manje ngiyakuchaza cha ngiyacabanga indaba kaNembeza sithini ngoba once kwangena le mali la khona ngizobe ngingasabatsheli nami ungitshela ukuthi wokhona Umntwana wekhehla. wathi nengakhokhelwanga Some expose South Africa ama-socials akho. guys abetsanda ukujekisa khona ufisa sikhulume ngako lo mka Hayi cha mina nje uvese wavuka nje wathi Ayi. uzivakashele nje awuphethe lutho angizwile mina uhamba indlela ende yakake emvuleni ungaphethe lutho Khona kuyasiza ukulalela futhi. okay oh yazi lento kangizwe konke ngiyikhohliwe yebo ngikhohlwe abefundisi angazi abafundisi kuzoze kusathi ngake isibona kanti anginjalo kunama video agcwele lapha on Facebook abefundisi begxeka itabanga
besho nokuthi bekhuluma kabuhlungu bekhuluma njengoba ungizwe khuluma nje bekhuluma njengongizwe na is it a good thing guys no cha ona bakhona abafundisi basho ukuthi mina kwelami nje isonto nje sitabani wo angisifuna zibe nenkonzo yazi kwelakhe awuyasho ukuthi nje azivumelekile esontweni labani lakhe ibulawa leyo nto ke senelakhe ibulawa leyo nto lento uthola ukuthi abantu usontaphi hayi mina nkosami ngisonta kaSibizi yabona lamasonta anezibongo nethakazela aphinda ahluphe lapho ekutheni kuthiwa ngisonta kabani then naye ke lo bani manje sezofika sengathi isonto lakhe kanti isonto laNkulunkulu at the end of the day yena uphathisiwe umphathiswa lapha you know so akufanele ukuthi umphathiswa bese utshela into yakho because uNkulunkulu akagudluza at any time afaka omunye umuntu ya ukuthi ngikhobile nje ukuze befundise bekhuluma kanjeyana umunye beza vele kwivideo azatshikoza ukuthi ngibulala lento yami network yazi endlina ngazi kwenza lutho ashintsha indawo sisi la kuyokusiphethe indawo ngoba siyakweka ilangeqa ngempela eziyencembini sisi ufuna ukuthi umuntu nje ngempela mina ngeke ngikwazi yabona before move uye endaweni there are things ofanele uyibheke qala ubheke igama lendawo ngeke nje usukeleke nje uthi khona inetwork apho ngihlala khona ibikhona ngifika inyanga iphelile ngiright but ke nansi advice umiye endaweni move out la uhlala khona bheka igama lendawo ngeke usukeleke nje uthi ngihlala kwaNdengezi yini leyo ngihlala eMbumbulo yini yonke le ile mazumlomo zokuyibiza kanti kufanele uvule indawo la Lucia yes la Lucia amhlanga Hillcrest okay siyadlala njalo bakhaya bakaNdengezi bakhaya basembumbulu bangaphatheki kabi lapho indawo zami lezi ngikhulele ngoba bayakwazi nje sebebona izembe la bekhona nefly ikhona la kwaNdengezi sibathatha siyabandizisa njengokhozi hayi awuthi ngithule sengithule sebenza asambe seke sports lapha ku sports ke kusasa irugby ama-Proteas azobhekana laphana ke nezwe lase Argentina impela ke ngiyathemba ke the South Africans bazobe support lapha yazi there is something engiyibona ngamehlami no we need ama camera manje we need to have ama camera manje there are things abantu efanele bayibone ezenzakalayo so ukuthi yeah okay qhubeka but lento engiyibonile ngizoyikhuluma ngelinye ilanga ya bengisasho lapha ukuthi ke kusasa ama-Proteas ayohlangana nezwe lase Argentina ayovela nje eSouth Africa kusasa nje hayi kube kubhizi kakhulu kanti mase sibheka kwenzakile phakathi kweviki kubuhlungu yazi lento le yangithinta mina ngoba nje ngumlandeli ngiyalandela ngiyakubona shayeke impela akuyobatheni yini kwenzakale lapha na ke iKaizer Chiefs bidlala nayo lapha na iqembu amaZulu so they lost ama penalties awu2 obani Kaizer Chiefs le goal elilodwa ke lapha na ke belisuka kona uPule Modi khanye samayo nangu kangazi noma befuna ukuthi kuthiwa igoal lakhe yena be offside kanti uPule mbe onside ngale wave wakhahlela ke ibhola hayi ibhola la cancela kanti bekuyigoli ilaba bagcine khona badlala ngokulingana bagcina bama laphana ku number 5 ku PSL obani Kaizer Chiefs okay amazulu akubani amazulu lapha ku number 8 if I'm not mistaken okay so nje cabanga ukuthi if bebethole nje lo magoli awu3 ngabe bathatha 3 points ngabe nje mhlambe ba ku number 3 bame nje obani lapha Kaizer Chiefs okay no ukuthi there isn't lokho ngibuza kanye nazama ukuthola into ekuphathe kabi njalo ngiphatheke kabi mina ngokwami mengibuke iqembu liyeka lamagoli awu3 phetha luyigundana no kumhlongo ukuthi amagoli awu3 cabanga 3 goals lapha ngabe bathatha 3 points amazulu is nothing compared to uzushayeke nasefront buyi fake okay sikhona senjistoli ngale kwaleso ntambama Saswet lapha kuhlala iDurban City nePolokwane Durban City nePolokwane yes hlangana nje lapha neSaswet ngo7 nje ayilahlala lasuka nje ukunqumana amakhanda okay asibongele lapha na ke insizwa yale eSouth Africa uLucas Hadebe osebekwe as iambassador yeLeeds United okuyinto enkulu ke leyo sonto encane yabo so ke kuyajabulisa ukubona ama stories kanje ngalawo abantu base South Africa bedlondlobala emhlabeni sesivala ke nje
angibuze lo mbuzo sesivalelisa before uvalelise nje uvalelisa busuyasho ukuthi if ungasethi uyahamba namhlanje emhlabeni iyiphi legacy ongayishiya Angindawo For now. no ekungase kuthiwe uyahamba Okay. noma mhla uhamba because ngelinye ilanga uyahamba kuphela Ish. Mhlawumbe ngashiya ama-memory legazi angiyiboni kahle nje kodwa-ke ngingabashiyela ukuthi abantu mhlawumbe bathi ngikhumbula ngokuthi yabo. Yeah. so kusho kusafanele usebenze Eyi, dingakalethe ngayo kodwa nje ngayishiya. Renati Fitz engihlezi ngikufisa ngenhliziyo yami yonke ukuthi angavele ngihambe nje kuphele kanjalo ngifuna ukushiya kukhona into ebonakala ukuthi kwakukhona ubani owashiya lento namanje senzeka ngavele nje ngihambe kuthule du Fisa ukushiya. yeah kusafanele ngisebenze kanzima kodwa nje nginte ngihlezi ngifisa engase nje umphefumulo uJehova uthatha manje khona osekungasala kukhona kodwa imva ka 5 years abasebekhohliwe yilona ngingafuni lokho Lumka Hayi mina nje apart from money bakhona nje abantu abazawuthi ngasizakala ukuhlangana nalomuntu. unemali ikhona imali I say apart from money. apart from money ikhona yona Futhi but ikhona yona. apart from it that's what you are saying Yo. hayi bongive phela sephula Guys. Okay fine. Bakhona nje abantu abangathi ngahlangana nalomuntu wangisiza ukubona izinto ngenye indlela. Onya wangisiza ngayike into ethile impilo yami yahlo yashintsha. Bakhona abantu abangakusho lokho. Ngesithanda isizulu uma sithi ubudoda bukhulelwa and ezinye izinto kufanele uzube kwi certain age ukuze uzenze and okunye iphuthe silenzayo leli lokuthi sicabange ukuthi ufanele uze ube Memdala. ube nemali ube mdala khona izinto ukwazi ukuzenza njengoba esho nje sikhona amazwi okwazi ukwakhuluma kumuntu uthola ukuthi ayohlala impilo yakhe yonke yabo ngokubona kwami ngiyamuzwa usisi impela uyayibeka indaba yakho ukuthi lapho bayikhumbula yangizwa lonto bayikhumbula ngalesikhathi ungakafihlwa ufihlwe nje kuphela inyanga emva lokho nya Uyabona ndiqalele khona impilo zabantu ezitshintshe ngendlela babafile kodwa bayahamba. Ngalesi sikhathi impilo zabo zaloko ziqhubeka ziyaphambili zilulama ziyaphambili ziyaphezulu. Umuntu uzawuloko echila ukuba oba kuthiwa ubani ubengekho ngiyangikho la. Khona umuntu okhuluma naye unika impilo okuphila enhlizweni yakhe kanti ufile ehamba. Ngizwe into yokuthi yifa lelo akazo zoshona nalo ngeke athi uyakhohlwa ngoba usekho. Ngiya-understanda lokho ukuthi bayingcosana labo bantu bayingcosana Kodwa noba ngayingcoshwana angasho enhlizweni yakhe uba engiyangikho. asho ngeke asaphimisela yabo mase ngivula yabo baningi abantu engibasizile ababala bekhona through mina ngicela ukuphumisela mina Nkosi yami there was uMiss Dlamini ka standard wayeclassisha wami ka standard 6 ngabe ukuba akazaka kakhuluma nami ngaloya nyaka ngabe mhlambe manje sengafa so ilegacy yakhe isekutheni wakhuluma amazwi kwakuyi break and I don't even think it took more than 5 minutes ukukhuluma kwami naye but low 5 minutes changed my life Okay asivaleke namhlanje sihlangana futhi ngesikhathi esizayo sibone ukuthi ke iziphi indaba esisuke siphethe sikukhumbuzeke njalo ukuthi the only reason sina le platform is because sizama nje ukuthi siqale inkulumo sikwazi ukuthi sikhuluma ngoba sihlakaniphile noma singcono noma ngoba sazi kakhulu kunabanye abantu no nathi siyafusa ukuthi buyiswe endleleni uma ukuthi siyaphambuka so uyakwazi ukuthi usithinte lapha ku 0614017076 0614017076 ukwazi ukuthi ke usichazele ukuthi wena ke yini ongafisa sikhulume ngayo mhlawumbe uyafisa lo ukuthi ngenilanga usijoyine la kwezasekhaya talk ku round table yethu uhlale nathi kube khona ke okukhulumayo singakuthokozela ke kakhulu lokho imagazini yethu guys iphumile iFlymac and iyatholakala idigital and abantu they are buying it so now uyakwazi ukusithinta ku WhatsApp kuleyo number leyo uzitholele imagazini yakho nezincwadi ke zikhona but you inquire ku kuyona leyo number WhatsApp ku 0614017076 email media@gmail.com until next time Okay. bye Don't forget to subscribe, like, comment and share. thank you kunjalo nje okay god bless